ونتحدث إن شاء الله في قول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحددا وأبهره صدرا وموردا وأطهره مضجعا ومولدا. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على أصحابه غيوث الندى وليوث العدا صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أما بعد، فإني إن شاء الله لن أكثر من الكلمة حتى أن هنالك صلاة الشفع والوتر وصلاة قيام الليل، ولن نتأخر على الناس إن شاء الله. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan bahwa beliau tidak akan panjang menyampaikan kata-kata perpisahannya, karena tidak ingin artinya membuat lama nanti para jamaah untuk salat witir, kemudian juga ada qiyamul lail lagi. Jadi beliau singkat aja. ونتحدث إن شاء الله في قول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. دائما علينا أن نتدبر هذا القرآن ولا نقرأه كما نقول بسرعة. يفهمون هذا السرعة بسرعة، يعني الكثير من الناس يقرأ القرآن كما يقرأ الجريدة أو كما يقرأ أحد الكتب، وهذا من الخطأ الذي يقع فيه الناس. وعلينا أن نتدبر القرآن أي بقراءته آية آية. Beliau awali dari ayat Al-Quranul Karim. Hendaknya kita bertadabbur ketika membaca Al-Quranul Karim. Maka beliau mengharap kita kalau membaca Al-Quranul Karim untuk membacanya dengan tadabbur, tidak membaca dengan cepat seperti orang membaca koran, membaca buku-buku, tetapi ini perlu baca ayat-ayat dan ayat dengan penuh tadabbur. وعندما جاءت الآية وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، هذا أيضا من التدبر، وأن تتفكر في الآية. مثلا عندما تقول إنا أعطيناك الكوثر، هل تتدبر هذه الآية؟ من الذي أعطي هذا الكوثر؟ من هو؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يسقينا من حوضه الشريف يوم القيامة. Kembali beliau melanjutkan tentang pentingnya tadabbur ketika membaca Al-Quranul Karim, karena Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibacanya dengan pelan, dibacanya dengan penuh tadabbur dan memahami maknanya, dan sekaligus juga meresapi makna yang dibaca itu. Seperti beliau memberi contoh tadi ketika membaca inna a'tainakal kautsar, maka ketika membaca ayat ini
adakah kita kemudian mentadabbur makna yang ada pada ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami telah memberi kepadamu nikmat yang begitu besar, maka kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di akhirat nanti kita dapat diberi minum oleh tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. وكذلك عندما تقرأ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أن كل شخص يقرأ كتاب الله أو تقرأ كثيرا من كتاب الله ولكن بتدبر، فإن هذا يهدي إلى الصراط المستقيم ويجعلك تسير على الطريق الصحيح. هذا القرآن. Beliau memberi contoh ayat lain, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka adakah ketika kita membaca ayat ini kemudian kita mentadabburkan bahwa Al-Qur'an ini memberikan jalan yang lurus bagi kita dalam menempuh kehidupan ini? Selanjutnya, adakah kemudian kita dalam hidup ini kemudian mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Al-Quranul Karim? وكذلك تتدبر آيات العذاب. نعم، وكذلك تتدبر آيات العذاب عندما تقول نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة. من هؤلاء الذين هم عليها مؤصدة؟ هم الكفار يوم القيامة عليهم مؤصدة. ثم تقول أعوذ بالله من النار وأنت تقرأ في هذه الآيات ترجو رحمة الله وتخاف أن تكون من هؤلاء. Beliau kemudian memberi contoh dalam ayat yang lain dan aspek lain daripada mentadabburkan Al-Quran adalah ketika kita membaca ayat-ayat yang ada kandungan azab, yang ada menjelaskan tentang azab, seperti ayat yang beliau bacakan tadi, narullahi muqadah. Maka ketika membaca ayat-ayat ini, maka kita kemudian tentu memahami siapa yang diancam oleh ayat ini adalah orang-orang kafir. Maka bagaimana kita kemudian ketika membaca ayat-ayat azab ini juga kemudian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya Allah pelihara kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. وكذلك عندما تقرأ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كيف تتدبر هذه؟ يوم القيامة أنت بين يدي الله في الجنة عند مليك مقتدر. من هو المليك المقتدر؟ هو الله. أيضا هذه تتوقف فيها عندما تقرأ وتتذكر هذا اليوم وأنك عملت صالحا حتى ترجو هذا اليوم ويبشرك الله به عند مليك مقتدر في ذلك اليوم. Kemudian memberi contoh lagi oleh beliau bahwa ketika membaca ayat bahwa orang-orang yang bertakwa nanti di hari akhirat ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, maka bagaimana ketika kita membaca ayat ini kemudian kita bertadabbur agar supaya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bisa Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti, dan kita membayangkan hari tersebut kita bisa
berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka tentu itu kalau dengan tadabbur akan membuahkan amal saleh dalam kehidupan kita sehari-hari. وأظن هنا نكتفي بهذا القدر حتى لا نكثر على الناس، ولا ننسى أن نشكر لجنة هذا المسجد المبارك كلهم، الدكتور فخر الدين والأستاذ جمال وأبو بكر ودكتور ذو الكفل وكل من بعضهم لا أعرف أسماءهم، ولكن نشملهم إن شاء الله بدعوة خالصة لهم، ونقول لكم أن تتمسكوا بهم فإنهم والله أصحاب دين وأصحاب عمل صالح. ادعوا الله لهم ودائما أقف إلى جانبهم. Beliau untuk tausiahnya beliau padai, tidak ingin memperpanjang lagi. Beliau kemudian menyampaikan bahwa beliau tidak akan melupakan masjid ini sama sekali, akan menjadi selalu hal yang beliau kenang dalam hidup beliau, dan beliau sangat-sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang sudah artinya berusaha untuk kemudian mendatangkan beliau ke sini, sehingga beliau ada di sini sudah 2 kali. Lalu beliau sebutkan nama saya, Ustaz Jamil, Pak Abu Bakar, Pak Zul, dan yang lain-lain yang beliau tidak kenal namanya. Semua beliau menyampaikan terima kasih atas penerimaan kita, atas sikap kita yang begitu baik dengan beliau, dan beliau menyebutkan bahwa orang-orang yang beliau sebutkan namanya tadi adalah orang-orang yang selalu memperhatikan untuk bagaimana menciarkan agama Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senang menghidupkan amal-amal saleh. Maka hendaknya selalulah bersama orang-orang ini, dan beliau akan selalu berdoa untuk orang-orang ini agar terus bisa berbuat untuk amal-amal saleh untuk agama di masa-masa yang akan datang. وكذلك لا ننسى العاملين في هذا المسجد، ودائما ما يشرح الصدر أنت عندما تدخل هذا المسجد، والله هذه أقولها شهادة لله، كل المنظمين الآن في هذا المسجد يعني ما شاء الله وجوههم نيرة، يعني أصحاب المسجد وجوههم نيرة، وكذلك المصلين يعني نسأل الله يتقبل منهم جميعا. Yang beliau juga tidak lupa dan selalu menjadi kenangan beliau adalah bahwa para pengurus masjid ini juga selalu wajah-wajahnya tersenyum, selalu ceria. Begitu juga seluruh para jamaah di masjid ini adalah orang-orang ahlul khair, orang-orang yang wajahnya selalu ceria, dan beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amal-amal kebaikan para jamaah sekalian. وأريد وأنا أحمل لكم بشارة أن يوم ليلة 28 من رمضان وهي أمس صح، وهي أمس، يقول الشيخ عبد الرحمن الصاوي وهو من أحد الدعاة الثقات، أي الذين لا يكذبون، وهو صادق يعني نحسبه عند الله ولا نزكيه، يقول أنه في هذا الصباح رأى الشمس وهي صافية، وهذه من علامات ليلة القدر إن شاء الله. عبد الرحمن الصاوي. Beliau menyebutkan bahwa mungkin dari berita yang beliau baca di internet, bahwa pada hari 28 Ramadan kemarin, berarti malam kemarin, seorang ulama besar Mesir yang thiqah, artinya dapat dipegang ya, baik keilmuannya kemudian akhlaknya, itu disebut dengan orang yang thiqah, mengatakan bahwa pada 28 pagi itu matahari keluar dengan menunjukkan tanda malamnya adalah Lailatul Qadar. هذا ونشكركم جميعا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم،
ودائما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مسافرا يودع أصحابه، وأتمنى أن أكون أنا من أصحابكم إن شاء الله، وأودعكم لأني سأسافر بعد العيد إن شاء الله، وأوصيكم بتقوى الله وبهذا المسجد المبارك إن شاء الله. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ingin berangkat melakukan perjalanan selalu menyampaikan kepada para sahabatnya, artinya beliau akan meninggalkan para sahabatnya kemudian Rasul akan berangkat. Maka beliau juga menganggap jamaah masjid ini sebagai sahabat beliau, dan beliau pada hari raya nanti, setelah hari raya akan kembali ke negerinya. Maka beliau juga menyampaikan selamat tinggal kepada para jamaah sekalian, dan beliau berharap kita bisa bertemu kembali dan selalu berdoa untuk kebaikan para jamaah masjid ini sekalian. Syukran. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar.